bahwa sejarah khalifah Sayyidina Umar, sidra pemimpin maha adil bawatanyan. Umar bin Khattab tacok contoh kepimpinan, cukup amanah getakut tarjid ke Tuhan. Nanggro Madinah gebri bala bawatanyan, teka musim kung rakyat bandum kelaparan. Khalifah Umar nag uro malam, geja alam gampang geja arawan bangsa bohonyan. Rong sabar mong anemit mokli meranggong. Khalifah Umar penasaran lalu tamang udalam gebi salam salam alaikum. Pakan dimo anegata judlun tulung. وأي شيء في هذا القدر؟ ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين si adeng nyorap masa atapresi adwahe anu kae baga nyorap masa karap luit. Khalifah Umar ngan imata basa pipi gebedari jang bamaitul mal gepergi gecok makanan kage gulam gebak kedrong leunyan getagun pajo bandum banyan ledrong. Khalifah Umar contoh barang pimpin nanggrong, demi kerakyat siap mati ada terong. Khalifah Umar contoh barang pimpin nanggrong, demi kerakyat siap mati ada terong.